Kita dekat GSC Mid Valley Mega Mall. Yes, kita ada movie gig dengan fans kita. apa nama cerita ni? Malam Terlarang. Kenapa? Kenapa guys? Kenapa? Sebab maybe ada something yang terlarang malam ni. Ayo kita melihat. Okey, kita persilakan Alfa. Araf. Assalamualaikum. Hey, Alaf. Dah. Sabar cik. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kanan, silalah. Tolong saya. Masuk. Assalamualaikum guys. Hai. Malam Terlarang. Bagi ni mic. Hantu mual panas. Okey.